Ajde kap. Da protektamo Antuna. Ima dosta posta, ali morate raditi. I bit će lijepo. Da snimaš auto? Vidi koliko je daleko, a samo ovo malo. Ja. Koliko je davde do auta ima još možda jedno 20 puta toliko dužine. Ja, no možda. Ja 20. Ja mislim oko više. Ja. Sad ćemo otići malo dalje, onda ćemo opet snimiti panoramu. Pa ćemo onda opet ići dalje i opet snimiti panoramu, idemo Hoće odavde. potrošiti baterije? No, video ne troši puno, slika troši puno. Slikat? No, video neka snima panoramik. Ok, a šta snima? Sad snima. Ja, ustavi nek sve snima da vidi. I kak trucka se u autu. Ja, ima ovako sad što vidiš vamo, imaš najmanje. Njegov dio neđe počne cure. Ali to je ok, imaš vamo lake, imaš još iza. I imaš vam još ovake što vidiš ovo open field. Ja sad ćemo ići na onu stranu tamo i tamo ćemo... Na roof. Može. Propad ćeš. Vozi Jarane. Ok, pa se. Ok. Ja stojim ovako sa strane s autom, Maran će sad voziti. Polako ću voziti. Ja. Oh, fuck. Si u redu? Ja ba. Ja idem okolo i bit će pričam. Ja, evo, Marijan, onaj... Tour guy. onaj, kak se zove, ne Harrison Ford, onaj... On your left, you're gonna see how beautiful... Morgan Freeman. I recimo pokaži ono tam skroz je tvoj. Ja, ideš sad ovdje daleko, you can see in the distance. We're going towards it. And in all this beautiful journey I lost my pack of smokes. Še ti onaj? Mora biti polako. It's okay. Sjedi stvarno. Ako ja kažem onda staneš. Vidiš kako već pravi tire marks. Yeah. To znači da je soft ground. Da to znam. Yeah, and we're planning to build a cottage maybe here or something in the distance. Okay. Yeah, thank you.